Sengera Rojava, Sengera parastina mirovahiye ye. Sengera parastina jina azad e. Bernameya Sengera Rojava. Bernameya Sengera Rojava. دم و خوش به گهدارن برنامه سنگر روز آوا ام به خلک ایدیتر دوی هفته دل پیش بری ونه دوی هفته خواهی هایی دجید درباره کسایت حوال عقید روش نموان عقید روش یا کو بالسالان ده 2012 حیا 2025 لهر قاده کو لشر و برخدانی هاتی قوماندن جهات دگرتی به پینوس و کمره خا همو هویتین داگر کریا ترکیه و هر و هاتشتین داعش یا لسر حرمه رببری خسر پی کاتنه همو به نویس خا بوام پیوان بن بیده همو هویتی بلگه کرن جرای گشتر راگان نهاجی لگل ما حوالی کو به حوال عقید رجیان کرنه گاف به گاف به هفدره کار مشاندن خبادان مشاندن اما بویره در حق کسایت حوال عقید نرخاندن بکن دست فکر هم خیراتنه و نجا خیرات دست فکر مناس بکن نوی من رومت جیله بخوا اندامی راگاندن یمه واکروش نمون اما هفره حوال عقیدن بخیراتن سرچاوان حوال رومت ام دخوازن که هنج مرا درباره کسایت حوال عقیده و چه حوال عقید ناس کر گاوه کو به هفره آفتنه چبون و به طیبتی گر که هون دقاده بر خدانی ده به هفره مانه بیر آینه و به هفدور هبه ام دخوازن لوان گودار بکر دست پکی یعنی ناس کرنه مجه حوال عقید رو بیشن دست پکی شورش بود یعنی این از بخوا یعنی تمنیم چو بود لیامو چوی ناتنی خو شبون مالبات دا ها بود یعنی دوی دمی دا ناس کرنه مجه حوال عقید رو چه بود لیکو ام بیشن دمین کو هری زدن با رومانه یان کار خبات مدای مشاندن براستی ام بیشن 5 سال دوینه جدا هزار ام بیشن 20 حیا نه 25 یعنی براستی ام چقاسی بحثا حوال عقید بکن یعنی ام نکارن لگور وک کار خواتی کو دایی مشاندج بر شورش می رو جواب دا یعنی هم نکن وقتی خواستن حقیقی بتنی یعنی براستی اول عقید جبومه یعنی وک ام بین شخص میناگ یعنی هر تمش خورا دکر میناگ یعنی کسایت اول عقید ام بیشن دنوا کار خوات دا یعنی جبو به طایبت ام بیشن کار راگاندن یا پر حس کردن کوی یه جدا جرا و یعنی چند ملیم بیشن نویس با کامیرا با شرک لکوداره با تو بارانک لکو با برنامه لکو با یعنی تدیت اول عقید لوی داره یا براستی ام بیشن اول عقید جین گلک حمله دا جی خو گرته یک جن بیشن حمله شهوه هبو 2016 هری یعنی یه دیتر شرک و بسر عفن داتی شر برخدان سردمی یعنی اوجی 58 روزا دیسا دیروک بلگه کردن ها و هفرین خواه یعنی شهید رو انده جید و قره دشار عفنی دا گیش تاستا شهادتی هر واش شهید طول دانجه بود یعنی براستی هری داوی هم بیجن حیا و برخدانی و بنده و تشرینی اف دو مهن جی حیا ناو برداوم یعنی حیا و درجی برخدانی خواه دومان چوی دی سال و داره به کمیره خو تشتی کو راستی کو هی راستی کو لبندا و تکرن هر وا نوچه این کو جالین چتین دا گردای دولت ترک ده همان دمی دا نوچه این گردای آژانس ترکا تلویزیونی گردای دولت ترک به تایبت درو در خستن یعنی حقیقت هایی کو جگل را جهان را پارورده کردن لوی درجی جالین چتین گریدای دولت ترک و یعنی هاتن هدف گرفتن براستی یعنی بشهادت وی چقاس او بکنجی ام شهادت وی گلک ایشین یعنی ده همان دمه دجی رح کو انتقام رح کو تلدان رح کو بردامی ریا شهید عقید و شهید شورش یعنی هندر مدا هر کوچوی زیده بود یا براستی اول عقید حس کردن خوب پر مزن دلی یعنی هم حوال نویدا هم جواکی دا تایبت ام بیشن پرانی آخای پشتی یعنی بری تبلیغون پشتی تبلیغونه دنوا گل عفرینه دا بود
یعنی پرانی تبلیغون اول ور به کار خبات یعنی براستی پر حس کردن خوی مزن دل هوال خو دل گل دل شروان دا بو آوا کردن یعنی د مراسم داجی بلکم دریا چوپمنی داجی هات خیا کردن کو چقاس بجدار مراسمی یعنی براستی مراسم اوی یعنی مراسم که ام بیشن بلکم هر چقاس مراسم چه من اول یعنی گشتی شهید جی یعنی فرق جدایی نکوی اما عقید حس کردنی وی زیاده بو گل پیوا گل گردای بو دهات ناس کردن تناف گل دا یعنی براستی عقیج بو ما پر چویناوی هم زو بو و هم زور بو جی هر دو تمام دمیدا هم جیل و داره هم دکارم بیجن یعنی هم دیسو دوباره بکن هر چیز موارد خواستن و کداره به و کجان دم به و کجان جه به او به یعنی زور زحمت بیجی هم تجاری تردد هم جیان ناکن یعنی کداره واره خواستن هم دیسو کنن بچن شونه عقیجی دا بگرن آهی رو هم بیجن عقید راست شهید بود اما حوال این کو چونه شونه وان دا گرتنه هنه ملیتان مینا عقید هنه یعنی بری عقید جه بون و دو عقید جه هنه یعنی ریوان و بردوام ببه و هم جی لسر شو پاوانن هر چیز موارد خواستن جی هم هر تم جی آمدنه کلک و یعنی همین که بحثا دما کنم به هفت رامانی جی بکن هری زیده پشتی درکتنه می کوچ برکرنه می جعفرین هم بیجن چه بو هم دروازی هرم و شب بایی بون لوه داره از دروازی کار خبات راگاندنه بون پشتی 2 ساله 2020 دا یعنی لوه داره براستی یکو پیشنگتیج ما را کریه یکو کار ولول پیشه ما یعنی وقت پرورده دایمه یعنی پرورده منی یکمین به آلیکاریا احوال عقید بو یعنی براستی ام بیجن یعنی تشته که کو بخواست زانی با یعنی چقدر زور با زحمت با اندخواست به حوال این کلک خوشی بده فهم کردن یعنی چقدر سبب پرورده دا یعنی ام بیجن پرانی جات پرورده دادن من یعنی براستی تا چقدر پرجه کربانا تا چقدر او کربا یعنی عاجزی در او نده کرن یعنی حیا کنی جی تشته کو زانه تشته کو فیر بیه دالی راگاندنه دا یعنی دخواست اول این کلک ویجی او و یکی فیر ببن هر وا یعنی براستی از اول عقید یعنی به هر ام بیجن در بازبینی می جوابی چه دو جمع اولانجی چه دو یعنی براستی اول عقید جبو شهر اول کی کو یعنی ملیتان بو بیجن یعنی ده حوالی که یعنی ضعف خوین گرم هر تمجی جرا دو تو صابه چی یعنی ده شهر دا تی زرار ببینی یعنی حوالی که کو دم مرمی دنگ مرمی داد دنگ توباران داد یعنی حوالی کو دست پیک کو در باز وجه دو یک جه حوال عقید بو یعنی براستی حوال عقید ده تبلیغون خواه راگاندنه دا یعنی بخوا هم بیجن ده پرتوبک بو یعنی او قصالی در راگاندنه دا بو او قصالی کار خبات راگاندنه کرد بو یعنی عقید بخوا پرتوبک بو نامه یک بو یعنی براستی هر چقاس دیسان بیجم هر چقاس هم بحثا کده اول عقید بکن یعنی هم نکارن حق وی تام بدنه ل یک حجمت خواستن یکو دکاوی سر ملیمه هم ریه حوال شهید یعنی نتنی هم بیجن اول عقید یعنی بهزاران شهید ما شورش یعنی هم ریه وان بردوام بکن یعنی تشتی که هم کارم بیجن جی اون سپون الخاندن تاگلک سپاس سپاس بو واجی بلا گهدارن من ها حوالا کی دی کو حوالا عقید ناز ذکر لگل مرونشتیه اما به هفدره دیسا نرخاندن نوی نری نوی در باره کسی تابل عقید چی می گودار بکن من خیرات نبات صوب اینجا خیرات دست بکم تناس بکن از احمد شیخ عمر سرشوان هول احمد هون به هول عقید رخ دمک درجمان دست بک و چوا هفدو ناس کر و خبات کو به هفر دایو مشاندن چی ام دخوازه هون کسی تابل عقید ما بدن ناس کردن کو هول کی چوا بو راستی دست بکی 1021 موهب العقيد ما هفضل نسخ دميك وأمنك هاتنا خبطي ركاندني يعني وك خصوصيات كيان بيجن هريم الشهبوبي تبرون بي حرتشتك بي يعني أو كور ما بهفرو ماشون موهب العقيد دست بك دو دميك وأم هوتن يعني بروستي أبو العقيد
يعني اصرارك جماعة شيء يعني كسويدي ويدو شخصي ويدو تميزات كردمي وحرت برونك شدي بيون حل إيري شيء صار شابه شدي بي يا كم خد دو بيش يا كم دقوت أزهارم يا كم خد دو بنتو بروني يعني تجارجي بشن دو جوف نافت يعني بروستيج ما رجي إصرارك شيكر بلكي دمك نيز دوجي ما خو بيش خص أمو صدام هفال عقيد بي يعني حتى قصدي كده تشد قرار نرجع هندني چن روزنامه وانتیه وی اصراری وی تبرانی بلگکرین حقیقت دیرو که الهرم شهبه يعني حار تشتكي دو بيش ما يعني بسكينا مثلا وقت تحفيز يجي يجمعوا الشيء ده يعني مثلا مينوك كيروجاكي ل بوصلة شولاكيك شيء ببي هفولي ما شهيد كاتبين يعني هفولي نهاري شولاكيك السر بوصلة هو شيء كربين بروستي هفول عقيد تدو بي يعني هفول عقيد خاطن شراوة دو أو تشت بلقادة كر بلكي جمارو قوت يعني بلكي ام فيرونات شو بينجي خطي هاري بيش اما جمارو قوت بي يعني وقت شخص جورية كان بين بيجي قوت تبلي بني التلفزيون هابي يون او خفتن هابي وق اوغوهي تشتون دون ما يعني حيني مجرو قوت يعني شخص خودم قوت قبل عقد بلكي ازنك انا بم حقي بدمي يون جورية كامينة برنامج تويباتا ازنكم حقي بدمي قو باوري مبتهاية قو سولك سولنيف كاستبر وردا دكم از في بشو بينم في قهدوركم ويت الشبيجة از متأكد مي يعني دي حقي بديه يعني بروستي بلكي جوري هاريا كمين بي هفلي عقيد يعني ام دوم بيش يعني وك روجنا مافون كي وك يعني وك شخصي خو وك روجنا مافون ام دوم بيش هفل عقيد بي يعني بروستي بركور جي ما بافرو دوما شوندن دمي توبروني يعني تميزات ذكر هجر شهيدها بينيون كونجوجي در حقي قلدو بوتو شيكرن روجنا مافونتيه برتر دميجو او ديمان بلقاد كرن دميجو بشكشي خود ذكر تلي ما يزاد ذكر شعبي وتجي استردمي بركو شخصي ودجي اوجي عفريني دوغر كريبي يعني هجر روبورك ويها 5 دقيقة بين 6 دقيقة من بيشتي أو خفتني ويتساكرو وي 5 دقيقة 6 دقيقة جي ورينش تو بدوغريتو يعني وي هستيور جينيز دبي يعني بإيش بي يعني تلي ما يزادكر تاجي مرول ذكر تدقوت أفخت إيدي نمو أمبارتن يعني حتى جو شهيد ببيون شهيد نبي إيدي تشخور ذكر قدوة يعني تشخور ذكر مينوك كي رجنا مفانتيه تلبيوي بماشي بيشو بيوي بماشي يعني بروستي سه سال دو لشهبو ام بافرمون بلكي هاري دويجي دركت جهاري ما شهبو ام الورمون هرمي جزيرة ما رضوخ في يعني هاجر شي پرورداد بين دمي دردكات ما رضوخ في دقوت يعني دقوت او پروردي ما دوي ويون او جيوني مهافرو كري نشوي يدي ادوار دبينم انحمو عقيدا يعني مثلا اكيبي ما حفت كاسبين حيش كاسبين دقوت نحمو عقيدا إدي يعني بوريم بوها يعني حار كوركي يمكن بدن ماشون دن الفي هرمي أذهبهم يون أنتنابهم بروستي أو قوتن تاني بس يعني بروستي إنه هو بالعقيد الشهيد كات يعني أمجي وبيجن نحموجي عقيدا يعني أم حيش نحفتن أكيبي ما يقوم مبهفر الشابو ما بهفرو الشابو ما جيون ذكر يعني بروستي أم حمو عقيدا لور و يعني خم خيالي ويها بروستي يعني حرب تم بجمارو بحثي ذكر يعني دمي جيون دو دمي دمي أمرونش تبين حرب تم بجمارو بحث ذكر دقوت يعني دقوت عجب روجا كيواري مثلا أزي ويبش كشي بكم أزي الهمبر بشيء قصي عفرين بس كانوا أزي بيجم تماشوارين وهي جاء من هودر بوز عفرين الدبن يون أزي نابينا نادي يعني هلبت نادي شهيد كات يعني بروستي بده هون جي روجنا مافون أزبورم ويب عقيد بن يعني نتاني أكيد بيجو بندسيا ولا عقيد للشهبو خوتي پرورده کرن يعني از باورم و از خوتي بيجو تنيم جي حمو كإنسان وبينا روجنا مافون حمو إنسان بينا اندومي رو كوندن ايجو طيبات للشهبو هم چه قودي شوفو كده به هم چه قودي عسكري ده به حمو اندومي هاول عقيد بين يعني بروستي هاول عقيد هر إنسان که دور دو پرورده کر يعني چه شوشتی ده به روجا که جينا مثلا از بيجم وقت شخص هاول عقيد يعني قوميتوني ما يعني وقت ريفابري بالكلمة روجا كيجو حساب بأسلوب كي طرزي ريفابري نيزوكوتيوي نوصوي نيزوكوتيوي مثلا أم بيجن نا نيزوكوتي جو أز ريفابر ميون هن أندومن يعني نيزوكوتي بروتيبي دقوت مثلا هاجر تشوشتيك ذكر بالطرز كي عجز بينه بالطرز كي جو بيل تجوي كوري حزنة كي ولو ندوتا يعني بطرز كي نقوشه بطرز كي هدي دقوت أفروستا أفناروستا أفشوشة هاجر تافي كوروكر شوشة وشمو شوشة يعني اشتروا قلت شمو شوشة شاول تابزرفي توك روجنا مافونيكي توك أندوميكي روكوندني يعني شاول شوشة وشاول تابزرفي سبو مثلا أم بيجن دجمن شاول فيدي مانيتا يبكور بينه يعني حتى اشتكي جمارو دقوت حتى اشتكي يعني في شيء ما دغري ذكر حتى فيديو يجي أز بيجم يعني هاجر وي خمو خيولي هفولي عقيد وي بيشكشي هاري دوية وي
خون و خیال خو نبود امی بیجن یعنی بدهون روزنامه‌وان هوا امی بیجن اگر بکوی بگینه اصل شهادت جی امی شهید ببن یعنی از باورم بدهون انسان جی هنه بدهون روزنامه‌وان هنه بدهون نوشگان هنه وی پیشکشی عفرینه بکن. اول احمد از دخوازم و پرس بکم و بخواجی گود کو خیال اول عقید بکول بر قوس عفرینه پیشکشیا رزگار کرنا عفرینه بکه او جوش هیجان گل آنگو بر خدانی کو 7 سالا لشهوی هاتیه کرنه او خیال وی بکو دیمانه که کرد بجی چه بکه وجه هر کسی راوی جوشه بلاف بکه هون گریدان بونه اول عقید بعفرینه و چه ودن گریدان چه ودن نرخینه هو براستی از خودم تشتكي بيجم هو وقت روزنامه‌وان يعني حتى شخص اول عقيد وجي هر انسان که روزنامه‌وان ده بيجم مثلا جبوي شورش کی یا جبوي شور پارچه کردستان بلگا کرنی حقیقت اول عقيد جي هر درک حچ الحلب ده بيش العفرين ده بيش الشهب ده بي حتى وي صدوش تشتني جي شهید کتی بلگا کر اما وقت طيبات جو از باز زونن وقت ما في رجيون كر يعني هاري بيش عفرين بيلقى اول عقيد يعني تشدمي تشتن بود سریع عفرین لو اید هندر عفرین دموبین سروی کردکر دخواست مثلا وی اشیگل بدو پیش حتی وگو ملتی لشهبو مثلا بیجن 105,000 انسان جهابی از باورم همو جاو العقید نوز دکرن جبر کو روزنامه‌وان کی وی خدای 7 سال دور دموبی هر تشتی کی چه اش دبی چه کنکوجی دبی چه شاهد بی هاو العقید هر در کدو جی حاضر بی يعني مثلا دکی گشتی بی اصل کی اگر تشتک بو يعني یکسر گل جاو العقید برزکر تقول عقد روستا ينا روستا أم بكن يون أم ناكر تبرانه ينا تبرانه يعني مثلا نادك هذا من دناتمي شاري طيبات دمي قد دجمن تشتكي بالوف ذكر يون تشتكي ذكر نادك هذا بن ويبون دوري يدي قال يعني جريدو بيزوني روجنا مافونك هاي نوفي عقد روجا زاروكي عفرينه لحر درکه چه تو بران دبه چه شاهد به چه ایج دبه اول اگه جی یعنی که مسجی هیچ نکره یعنی هر تم بلکی مبهاف روجی بمهون جی ام دمون بروجا ام دمون حتی با ام جو که ام بس نم بشنمون راستی ما اول اگه جی ندیدی يعني وقت وي هاري بر شيراوا بي يون لجبهة دي تربية أمو هاري بر دشي شيراوا شمو شيراوا دفري تاني مو بي نادو قر كريبي سيغوندن شورغوندن قردي عفرينينا يعني او دقود بهنم الفردارته اسكنم الفر ولا شما كان اسكنم الفر يزميش كم اسكنم الفر حرتشتكي بكم اما بدشم جدي تر از بالوف دبم يعني از نيكنم يعني وقتي وي هاري بر تميزك رابل عقيد يون الشيراوي بي يون للشاروبي او دناحيون حمود حرتم الور بي تشتو برون دبيتش ايدي تر دبي يعني دميغو مثلا مينوك كي روجا كي جامشين روبورتاجك ماكر او جي الشيراوي يعني بشتي ما خالص كر ايدي ما حتى اشتقاتون يعني كنت ازنور ما امي شخور الفروينا مو امي ميزاكن يعني شو ميزاك كوازي ولا شماكن مثلا يزمش كم شخوره بروستي ما نزوني شو يزدكر يعني بلكي حر انسان خصوصياتي وي هاي شو يزدكر شو ولا شما دكر اما بشي شهاداتي ما زوني يعني تشتج مارو يذكري بين تشتن جمال باتي خورو يزمشكرين تشتن جقرو يزمشكرين يعني بروستي انساني كي بعفرين فو برهوت بيجريدون خوني وي خيالي وي يعني امي بيك بيدن بروستي يعني ام تجورجي فيجو في شيندو نو فيجن بروستي او ام فيري روغوندن كر يعني وقت شخص او اسكنم روزنامه‌وان جوري هريا كمين او ادم بشي شابرمانيه جو تبي روزنامه‌وان ايدي روشكيتا روغوندن تشبي تي في خطيب بوريزه شوشتيو تيناكه تشتن مشتارو بوتي تيناكه يعني ديمان ويجي هنا بري شهادات جهانا بروستي امي وخاتي بباريزن اگر امجي گشتن اوست شهادت بدهان عقيجي وي خونو خيالوي وي گردني عفرينه جي وي بك ولا احمد قلت لنا كي تاي ضويه هبم تاغو دربك ما بروستي وك شخص اس تخودو بيجم از ساليسون دنا اخفم وك روجنا مافونكي اجي وك روجنا مافونكي قودي عفرينه شهيد عقيد ما مسلم بي ري هافولي مبي يعني ازي جورك دن ام فيس ما باريس وز دوبي ام جورك دن جوي فيس وزو نودكن وام دبيجن تجاريجي كاميرا قلم هفل عقيجي ام نهرن حتى بيجو خم خياله هفل عقيجي ام بيك بينن ويبش كشي هاري دوي جي ايه دقوت تماشوان المهجة من هو دار بس عفرني دبن عفرني كرزقار كري ام اكيبا شابو ام بك بلا احمد شبون الخاندنا وهروها بيراني كوب هفل عقيد رجان كري ام راستيجي بربيروز بينن ام جيد همان ريكو هفل عقيد ماشيه تشتكو برجا كرنا ام
وەک هەڤڵێ نوێ ئەم ژیوێ سوزێ دەدەن بە هەفدرە ئەمێ وان دیمەرمان بەلگە بکەن و ژرایە گشتی ڕاکینن ji بۆ نرخاندنەوە gelek spas. Belek guhdarên me bi vî awayê giştin dawê xelekê xwe her tim bimîne xêr û xweşiyê de.